Akari bakangeta Igembe Central ne bachumirite na muthuro jo munene kumeneria makarika jampitho kirocha maitha ntere chia Mariara wodineu ikarikari raretigite mabisa baire ba NPR na murithi umwe batete uturo ne barombete thirikari kubatumira ndege chia kurwana maitha bakiuga arethi ne bambirite kuthamani untu bwogwa. Marion Karugi gatutaririe. Bakiaria na ururumbu bwingi nyuma ya utaendo bo wadine ya kangete Igembe Central kirimpithukiro cia maitha Rwanda rwa Mariara arama bisa ba NPR na murithi uma baroroerwe na bangi bathatu bakithutaira uturo cibitarine. Akari bakangeta ni bonanitie kumakira ikarikari na kuria thirikari kiuria iruria maitha yara ya kuonekana yakithiurunkania na arethi na kuyukendethia na twina kithigiro muno tubaguthirwa NPR abetu baroro Rwanda na ngombe ikuiywa ko tukoromba thirikari ukethwa kamera ni kumurika amba barabe na bakoneka na ubare ndege cikaulo cia atumwa ikeya Rwanda ruru wetu na njeshi ikeya etutethia muno kurwa na amba bara itokona drone ithirunkite na ara iguru ikiona na cia nara ngombe ire itokwenda kuwa atire atia baka ba utocethera pete politics gaitina ara Rwanda ne drone ikethwa ni utuma yoro ikamurika ara ngombe ire thirikari unagwesekano ba gukiria machini iguru yo kucha bunduki ira cionde ciegithakene kinyoga loma bunduki kuitana cia niombi because kwena machini ciena sparks ogagwetha drone ne kumurike kona ngombe ka thirikari tena weso boto manyanja cio wethe borithi kuremo na manjangile njusi watu hata wakupesiwa na askari mjupia au askari ni wa binadamu na ni mandugu zetu wakionekana kama hiyo drone ilikuwa inawaona hao watu watupiwe mbomu wakufe na watapea serikali wakati rahisi sana kuendelea maneno ingine. Itokuwa bodho kumno kila siku antobeto bakithikawa na ngombe cio cieta ni bamenerete waziri wa ukari Kipchumba Murkomen nontu bakuremwa wika mitaratara meya ya ukabirana na maitha kinyago ruo salama imbi atiwa kinyago ruo ni imbi kari agarayaga mwanka batu thine ucio onte tuonete na antu bakombota maisha yo ata tutaibwariritie mantu yo kana ketha imorome no tuhura atwire tuminye bu nyorosa hapa jangwa ithirwe magaindi babonde bawita kana na bakwebela ndene ntura cietu na bosumbrantu betu na Rwanda kario arethi ni bambiririte kuthama ntere cia Mariara nontu bakumakira uturubo na ndethia atu asigare bara bate kombo tutethia na no twagite manyana etu no me no bara antu betu alto na gato arruge tu no ndo ba kati mire to to no te mana twinde tuthirira amwe bazo tu watu ndeite no akwe no to ne kida thirikari atuthikira no tu bokole nyangombe chomigethete kiripotera Weru TV Kumembe Mbitawa Marion Karugi wa Naftali.